Shipor nakaslem jong unongsan Hima. Professor Muhammad Yunus ubadai Nongïoh yaka khusnam Nobel Prize unlong kum Chief Advisor ke Sorkar ba Shipor ha Bangladesh hadian baka Sorkar jong ke Sheikh Hasina kala khalemno karai bantung ye Professor Yunus kalawan hadian ke jingalang ke balong hadian ke sngi banyakaran halor ke jing thau yaka Sorkar ba Shipor kani ke jingalang kala long habdeng ki nongyalam ki samla pulie bat President keri Bangladesh Mohammed Sahabuddin bat lawan baneshim bentalang daki he jong ki tanat Shipai Karkum ke kot kubor The Daily Star na Bangladesh laong baki nongyalam ki samla pule kila ajing mut bade bantung ye Professor Yunus bon kle ya ka Sorkar ba Shipor bat ya kani kajing ajing mut la menjur de President ke Bangladesh katika rai kalawan hadian baga Sheikh Hasina kala hiar shukino kum ke menteri rang badu ke Bangladesh hakala sngi ublei namar jong ki jing yakhi persya yaka ka Hasina kalawan no she India hakala sngi ublei bat hadu menta kadang don hakani kari